sudah di Bang, ngapa yuk sih, Mang? anterin gua Mana ke emang? pasar. Pasar. Gua mau Meret belanja. Sendiri aja sendiri. Anak pada meret, laki begini. Laki begini. Anterin Laki gua, Nyok. begitu. Ya, begini. Udah anterin gua, Nyok. Ngapain ini, Mang? Lu kagak mau nganterin gua? Kagak, ini gua lagi motor. Ya udah, terserah lu dah, Bang. Hitam-hitam manis kayak gua. Pada kagak mau nganterin gua ke pasar, timbang beli cabe doang, cabe. Jambret, 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 jambret lo dasar lo. Emang laki gua juga nih yang salah nih. Emang bego banget laki gua emang. Asik nih, dapat tas kita bagi hasil. Sini duduk. Nah, lihat nih isinya apa? Ya, siapa nih? Buset, tahun. Apa-apaan ini? Lagi nih? Ya. Lagi sudah. Orang apa kambing ini? Buset. Buset. Bukan orang nih, Sapi nih biasa. siluman kambing.